Chibai ule jun ni som pariat sang ni som ni paruk kania US le Iran chuan virtualin remna thutlung an ziak felta a US President Donald Trump chuan kan news masalama kan lo tar lan to ang khan in remna turata na thutlung an siam te kha heng hi dot vekani media te hian dot an pu chop mai mai ani ti in aphaviau na nga vo in ni lama an ron tar langa ma se khang an lo siam an framework te kha adik vek tlat maya US President Donald Trump hi atlom chiang hle ti alanga he anin remna tura hian US si a hek hle dona Iran ta ne ro hlok na message an mudon ni in mithiam te chuan an chutani hetiang hi thil then chhodana ania heti mek lai hian Israel lampang hi an lung a oi thei si lova Lebanon po vo in ni lama te khan an beinon le a mi pathum lain nunna an chan le a he buaina kal chho ze lawang hian Israel le Iran hi anin do vele thei meka enge thleng ze lang ti po hriat thiam a har sa hle akim changa kan ngai thak main Russia le Ukraine in be na thar ber chung chang hi ngai tha ang Ukraine chuan kumni chunga aturu ber ni turin Russia khopui Moscow chu drone mangin a beile thut maya Russia media te tarlan tanin Moscow khopui chevela hian Ukraine drone za somkwa palilai an lo kap thla ani Moscow mai baka Russia ram mun rang ranga drone zanga somnga panga te meu Russia sarkar sipaiten an lo kap thla a hei hi thama salama an be na ai khan alet tam takina tam zokani he drone be na wang hian Moscow khopui chung Vukovo Domodedovo Zhukovsky le Sheremetyevo te airport zong chu reilo te chung an chol vek pha ani Ukraine hian Russia sumnar ber energy infrastructure ti chiat vek atumani Moscow oil refinery kapotnya Ukraine hian he oil thifim na hi an kapa video a phechuan thilpuak na sataka wangin oil anda khom na tank chip roof zong chu kang vekin me khodum lian tak chuak lai mo ani Shadowot Trade Center Russia Ramador lian ber largest mall bula kang me chuak ngalani apartment le fitness center te po drone ka thakina fu awangin acheve bok Moscow pi alama Rostov regiona tuida khom na mun te po Ukraine sipai te hian an wakap chebokani Russia sarkar po angoi bik lova Ukraine ram chunga missile pasari le drone jani somthum pakwalai akap ve ngala Kiev le Poltava regiona energy call le in rang acheve bokani President Volodymyr Zelensky chuan Brussels a NATO huai tu te amu rualin he thil hi Russia sarkar kan khopui an lo be thin na laka chan na dik tak ani ti in na soya G7 summita President Donald Trump le huai tu dang ten air defense van bo ruak lama ven himna ral thuam pek bel anin tiam bokani NATO huai tu magruti chuan US sarkar Trump administration in Europa an sipai le ral thuam da tlem an tum thu anem neta ma se Europe ram dang sipai ten chung mun chu an no kha vek to awangin kan din mun hi a hlau om pha lo ti in mi puite a thamuana Russia sarkar sumnar mun thuma thena mun khatlai hi oil atanga an lak lu ani awangin Ukraine hian an oil refineries bein an economy ti chiat vek atuma anin do na hian kumnga na alut to ani United States US chuan Iran nena anin rem natur Memorandum of Understanding an siam chu anti chuak ta a virtual digitalin rampani hian ming an ziak ta ani he in rem na thuthung hi Islamabad Memorandum of Understanding between the United States of America and the Islamic Republic of Iran ti ani point sompali omna thuthung hian Iran sumle pa yan ren sak chu tlema tha dula mai chana inbiak na thar lo om tur thlengin ruah manna an siama zirtop ni hian Switzerland a ming an ziak na nanga chumi nuwa UN thlopna thuthung tuan tling siam turin ni somruk chung hun an nei don ani anin rem na tur point som pali te chu heng te hi ani
pakhat na malak na masabera indo na ti top turania US le Iran chutiang bokin an thurwal puite chuan munti na inbe na Lebanon po tiamin an top ngal vekanga anin tiam angin inbe na thar engma an thlentir zui to lawang pahni na ram pahni te hian an ram zalen na sovereignty le ram ri thlengin anin za ton sakanga ram chung ro rel na anin rol to lawang pathum na ni somruk chung in biak na thuthung net jok chu ni somruk chungin soifel turania ram pahni in rem anti duna ni chuan he ni somruk hi po seibel thei aniang palina Iran oil khal na le block li aniang in rem na ming an zia vele US chuan tuipui lama an block na chu an hlip trananga ni somthum chungin a zo fel turani thuthung hian indo malama tuipuya longkal dan pa ngai ang khan an kaltir le ang pangana Iran malak na tur Iran chuan sumdon na longte chu manchoi lovin ni somruk chung Persian Gulf atanga Sea of Oman thleng him takin an kaltlang tirang ni somthum chungin bom an kam ten fai na an thok bokang parukna Iran siam thatnan dollar billion zathum puina pek US le athurwal puiram te chuan Iran ram din mun siam that le chomdol na turin US dollar billion zathum athlem bera an ruam manang hemia tan hian US chuan sum ti chetvel phalna waivers ape ang pasari na sanction rek na ti thuthung tharan siama hian US UN Security Council le IAEA rek na rang laka Iran chu filim turin schedule siamaniang pariat na nuclear ral thuam siam lo tur Iranin nuclear ral thuam asiam ngai lowang ti anem het no na Irana uranium thlit fim to te chu IAEA mu puina noya ti niam downblend aniang takwana din mun ngai hum him thuthung het siamani ma chuan tuna an din mun ngai a hian an lading renganga Iranin nuclear program ati to panga USin rek na thar asiam bel lowang somna oil chungchang US Treasury Department chuan Iran crude oil le akai noi banka sumchet velna insurance le oil thiar lu le thiar chhuana kong ranga rek na alo siam to tha dulin waivers asiam ngalang som pakhat na sum block USian Iran sum khoi chet theilowa anda thin frozen asset kha man thei turin achua zalen ve thungang som pani na enjoy to committee executive mechanism hein rem na le malak na sang te hi akal tha em ti vilreng tu dur mechanism an siamang som pathum na inbiak chun zom na mabak thil dang soifel point khat na point le na point nga na point som le som pakhat te tluang taka an kalpui nuwa an nulama point dang te soi ho turin inbiak na an kalpui chun zamang som palina UN thop na inrem na thuthung to ber chu UN Security Council UNSC thuthung net maka nem nge aniang CNN in atir lama thuthung draft alo mu lok le official text thar hian danglam na tle manaya pakhat na uranium ti niam text thara hian Iranin a uranium nei sakha IAEA vilna nuaya ati niam turani ti chiang takin anda bela rampalo soifo US kan lak sak vekang ti kha about adayani panina chuan long kalman choilo na tur long tlan tlang telaka Iranin athonin ni somruk chung chau an kal tlang ti rang ti fia takin zia ani hein ram na point som pali om na hi saprong chuan thumal zariat vel chawat sayania chu wangin thil thuk zok le harsa zual abik takin Iran nuclear program chungchang chu nakila soifela tanan dari ani hein ram na hian Iran laka rek na sangsona hlip dona chumi pia lama Iran sum khoi chet theilowa lo om to frozen asset le an ram siam thatna tura puina dollar billion za thum thlengin an mu thei dona ni President Donald Trump hian point tam tak omna in rem na multi point agreement hi amang tangkai he thina entirnan Gaza indo ti top na kha point som ni in asiama Ukraine le Russia indo na ti top an lo tum lok na po khan point som ni pariat jet asiama ni
US intelligence agency te soidanin Iran hian andu ani chuan Strait of Hormuz si an khar bia thei to rengani he inrem na thuruk le fia tok lo tak hian US politics a soisel na le rin hlel na na satak achok chuak me kani US sipai officer te chuan Irana an uranium da khom lak sak turin Iran lu chil ground mission nei turin an lo in buat sai mana ma se President Trumpan atito pani he inrem na hian US tan thutiam lian tak tak sumtam tak pek le sanction li te ati angai don lain Iran laka ero thutiam lian tham le nget tak aphut let lo nia khriatania chuwang chuan thuthlung hi Washington tan phurit Tehran tan hlok na ti point soi thei ani exclusive report a Irana uranium lak saktura sipai te in buat sai na thuruk le President Trumpan apo beri tlat chan anron ta langa US sipai roi tulian ber General Duncan Chairman of the Joint Chief of Staff chuan many som le pakwa khan Brussels sa NATO in biak na tangyen Florida a US Central Command headquarter man mo takina kira Iran ram chung lu chua an uranium nuclear thuam siam na man ruwa vachu saktur sipai te in buat sai na thuruk ava en fi ani khovel mithiam te nuclear expert te soidanin he thil hi a hlau a in lu chua na lian tham invasion hial angai dona Iran hian an uranium chu tlang hnuai puk tunnel thuk taka Isfahan Natanz le Fordo complex a te an thuk ruwa chula chu gas anga la ani awangin thiar chua chu thil na mai ani lo Pentagon chuan he mission hi sipai special forces te tan lau vortop high to extreme risk ti in an lo soi to a sipai thina na satak a thlen theiani General Duncan ruwa manna aron thlen nu hian Trump chuan he malak na hi ati top taria a chan lian zual te chu pakhat na US sipai an thi trawa hlaw Trump chuan US sipai tam takin nun na an chan pha hlaw le a America mi pui te hian he aya tam sipai nun na chan hi an tlin to herlawang ti in alo soi to ni pani na Iran phubalak na a hlaw he thil an ti hian Iran phubalak na satak a thleng nge yanga indona apot seyanga khovel economy ati chevek theidon ani athumna Trumpan Oval Office atanga asoidanin tu man chu uranium chu an nai theilawang tang noya phum phui tlat ani ti in thil ti harsa ani izia apom thuwa soyani in biak na hi achhele ani chuan Iran hian US le khovel remnan malak na lian tak anei theito dona Iran hian athurwal pui Yemena Houthis firfiak pol te mangin Bab al Mandab Strait Red Sea lu na kong poi mo hi khar ve ngal antuma Iranin Strait of Hormuz a khar to nuwa heile zel hin kharani chuan khovel sum don na long kalvel na achevek don ani Iranin a nuclear material song ati chia anga an program an thiat vekang Strait of Hormuz an thunun na chu tu man an lak sak ton lo firfiak pol proxies an chom na an top bokanga inrem na an zia rualin an frozen fund dollar billion som ni pali chua zaleng ngala ni turania chumi nuwa chau chuan sanction li ani don ani he thuthlung hian US le Iran hi indona thuk zok le chiat na sa zok laka achan chuak ri a ma se inrem na official taxa Iran laka malak dan tur net tak ala omlo awangin tun thla hian uranium chungchang hi an thupui ber ala ni reng don ani Brett McGurk US National Security a sarkar rang lo dor chin chuan tuna US le Iran inrem na siam chungchang hi thuk zok le chiang zokin aron soifia a soidan chuan he inrem na hian US tan phurit le inpek na lian tak tlom na lian tak a thlen lain Iran laka ero thutiam nget le lian tham a phut le tlem hle ni ati he inrem na hi face nia thena nia ming anzia vele face khatna article palina pangana somna le som pakhat na hi akal ngalanga chumi nuwa chau face ni na ni somruk chung thuthlung het jok soi ho na hi a in ran thei chau don ani face khatna
thil thleng ngal turte Strait of Hormuz article palina le pangana US in tuipui lam adan chep na hli panga Iran in tuipui chunga bom an phumte an la chuakang longkal vel apa ngai le ang oil hal chun zom na article som na US in Iran oil le sung chavel laka rek na asiam zong chong atha du ngal vek dona expat te soidanin kum khata Iran hian dollar billion somruka tanga som sari vel amu pha ngal dona ni sum mu let le na article som pakhat na Iran sum an lo khren sak frozen asset te kha chuazalen vek ani anga amma ang nilovin apman dan tura po Iran Central Bankin adu angin apituk theito ang Brett McCart chuan he in rem na hi chiang lo tak le US ta na lo na lian tak ani rualin Iran ta na hlok na rang omte asoi boka article pariat na nuclear weapon chungchanga Iranin nuclear ral thuam asiam lawangti annem het non satlia ma se thil dang poimo le an fin fia na tur tarlan ani lo uranium ti niam tur ti chau ania aramatanga lak cho ero aput lo article pakwana reconstruction fund Iran ram siam that na tur dollar billion za thum puina ruah man turania he sum hi ataka an pek ma chuan Iranin thuthung het jok final agreement an pom don lo article pasari na sanction rek na hli vek tur chungchanga po USian Iran laka rek na zong terrorism missile drone siam na le human rights lam kai noi po hi vek atiama hei hi US thil phut ma sanen chuan alet ling thok kani article pani na ramdang rohrel na inrol lo tur US in Iran ram chung thila inrol lo atiama hei hian Iran sarkarin an mani mi puite chunga leilen na lantira an thil ti thin human rights abuses laka US chu ma la theito lo turin asiam don ani e thu thung hian Iranin mun ranga firfiak terrorist group le tual tha na rang thlen tu a thlop thin na chungchanga engma asoi lang lova chu wang chuan Iran hian an tu anga longkal vel an dan cha lo ringot poin sum tam tak le zalen na lian tak an mungal dona thu thung tuan tling thlen pui chu a har sat hle aringani indo atop nu hian Iran chu ral thuam lam le sipai chakna Navy le Air Force lama chawraw viau ma se sum le pai le economy lama ero amma ayin a hlok zok dai theidon ani Iran hian ni khata oil barrel million ni vel a hal chuak theito dona hei hi indo ma a an thal ai khan mun thuma thena mun khat velina tam zok ani amma chuan US sanction na awangin an oil kha mantlom te in China ne na an thal thina tuna chuan khovel kot thera aman dik takin tuang takin an thal theito don ani kar khat chung vel khan longkal an block na hli ani nuwa oil barrel million thum le point riat lai an thiar chuak ngalani Iran sum khovel bank ranga an ren dollar billion za som ni palia tanga za som ruk pasari lai chu an central bank man thei turin chua zalen ani dona hei hi Iran indo ma kum khat chunga an pek chua mun lia thena mun khat lai atling hialani US le Israel bom thak wanga Iran ram chiat na steel plant petrochemical facilities te siam that le nan hian US dollar billion za thum zet puina ruwa manani dona he sum hi US mi pui chiat ling khoma tanga pek tur ni lovin khovel pum puya tanga private investor te ron chhun khom tir aniang expat te chuan lau thon an neya Iran ram chunga mi pui an zalen lo sa to a e ruk na corruption anasat sia wangin e sum hian mi pui din mun ain sarkar thil ti theina a chom lian jok don ani Iran sarkar hian he sum tam takhi ram chunga mason na atan ni lovin Jordan Lebanon vela Hezbollah le Middle East mun ranga firfiak pol chom nan amang le don ti rin sa ani ram chung thil man to na hi tun naya za somnga lai na sang le to a e le bar phei chu za zetin na to to hein rem na hian he thil man to hi
ati niam don em ti chu hunin aron thrilang Trumpa sarkar hian inrem na thuthung apuan zar har em awangin Republican le Democrat lam thlengin anrin hlel pha na sa hle US official te soidanin inrem na tongkam language chu afia lo hle a Iranin kati ang anti po alang chiang lovani thuthung thar hi an thian nai vai ber Israel le sinai Republican huai tulian te point atira engma anlo mu ve lo awangin an sarkar pahnih in thian that na thlengin angiang manani he Islamabad MOU hi US sarkar masa te malak na nen khan in angle danglam tam tak a oma Democrat lamin an soidan chuan he in do na hian US sipai ten borala sum tam tak kan hlo nuwa Iran bok kan puile dona Trump hian ama wanga Strait of Hormuz in khar kha ama bokin awa hong le satli aringotani tin sarkar chundem hle Republican lampoin sarkar masa Obama era JCPOA inrem nakha Trumpan inrem na chebertia alo thian nuwa tuna ama bokin Iran laka in tha dulin sanction le sung chua zalen aphal le si hi harsat na phurit hypocrisy ani anti Benjamin Netanyahu sarkar chuan he inrem na hian Lebanona Hezbollah firfiak polte athunun tel don lo awangin Israel himna ati chethei dona an hlau thong hle juni sompakwa sang hi som hi paruk zirtop nia US Vice President JD Vance le sarkar officer te chuan Switzerland na ming anwazia nan dona chumi nuwa ni somruk chung in biak na tluan tling face ni na ain rananga buaina alen chong nu hian Trumpa chuan G7 summit inrem na chu thlopin he inrem na hi thuthung political document satlia ania tuang taka an kalpui lawa an nung chang athat lo chuan Iran hi kan vakap le in bom kan thak le ngal thei rang ti in an thuthung siam chu a soi fia le tani batna anti mai chung chang an ron thlur binga batna hi best alternative to a negotiate agreement ti na ania in biak na a telram te hian in rem na hi thiat le ta ila adot le atana thil than tur thaber enge tia anin zo na ani he in rem na hi idu lo awanga inol nuwa idin mun le thil ti theina ala niam chuang lawani chuan in rem na long nol kha afin thak zok ani in rem na inol wanga idin mun a chhezok dona in do na le economy chiat na lian zok a thleng dona ni chuan in rem na tling lo le fel hlel tak po kha pom mai afin thak zok ti na ni President Trump khan du thlan tur har satak pahni amachona in rem na apom chan po thlan tur dang anei te a chiat zok wangani anti in rem na pom du pol soidan pro agreement in rem na siam lova in do na kalpui zelani chuan khovel economy ati chedona Strait of Hormuz in khar renga wangin oil man ato zelanga Iranin Middle East mun ranga tuipui chevela coal infrastructure an be chiam bokang sipai tam tak an thi belanga khovel abuai vek donani chuwang chuan in rem na klingtok lo po hi in rem na aum theina turani chuan a thazok antia in rem na du lo pol soidan anti agreement lam chu USian tuipuya longkal vel ven himna maritime corridor asiam chhotan to a sanction wangin Iran economy atluchia a unkal zel hian Iran ati hek zokani chuwang chuan Trump hian tlom mai lovin nga khret sela Iran zok ati tlom zokang anti ve thung President Trump hian amasa zok inrem na pom mai kha athang ta a indo na lian zok ma chon ai chuan inrem na fia lo tak po ni se reilo te chung tal boruak rit tak mai ti to pri hi lok zoka angai ani Brett McGurk chuan Iran hian khovel tan thil hlutak entirnan khovel tuipui kong poimo State of Hormuz emo US khwale tuiemo an reng chep ma saphota chu an malak chu tu man an ti top sak mai lo nan le an lau thon nan an thupemo
vau khan na an siam vak mai chin chumi nuwa an thil du tak sum tam tak pek sangson li ti te chu khovel ma a an phuta ani ati he in do na hian Iran chau ni lovin US le athurwal puiram te thlengin na satakin na ti chia a Iran sipai le mi pui sang thum chuangin nunna an chana an supreme leader athi nuwa afapa Mustafa Khamenei chuan huai tu thar ni na chela an huai tu liam ta kha tha ani nuwa thu thung het zong turin sarkar chunga hardliner Paul Khauzok te an lul pha Lebanon ram chunga ringot po mi pui sang thum zaruk chuangin nunna an chana Iran hian an proxy Hezbollah te chan nan jun ni sari khan Israel avakapa hei hi an thurwal puiram chan nana Israel an be masak berani US sipai te chuan mun sing khat le sang thum chuang an kap chemana ma se Iran laka lau thon na an la nei reng thowa Iran ral thuam drone ra pu bom tele missile te hian khovel energy market le oil man anti chiat fact an hlau hle President Trump le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te in thian thatna achia a Trump chuan Netanyahu hian adu lo chungin indona chunga atnuk lut le thin ni en angaya anin biak na thu po arum zual to hle ni April sang ni som ni panga a an din mun nen chuan tuna an nuclear facilities tam tak US le Israel bom thak wangin achia a khol le ral thuam siam na man ruwa te po le noya a in phum ta ka wangin ral thuam siam le ngal vut tu re ro chuan Iran tan har sa to ri don an tiani Trump hian ama du na wanga indona a cho chuan nuwa an mega political base laka thopna a hlo nuala midterm election a hnai to rual hian ram mi pui thopna a ngong chle a ama a khowela remna siam tu Nobel aspiring peacemaker ni alo tumna kha ati chati ti ta ni Iran Ministry of Foreign Affairs spokesperson Ismail Bagay chuan inrem na zia ani nu hian Iran chanchin bumi te machonin US in he inrem na hi azom le zom lo chu riat thiam na ommia lovin an thli thlai reng don ti asoya US in abo phurna a hlen chuak lo ani chuan Tehran point a in tiam na a hlen big lowang ti asoya heng ni somruk chung hian Iran nuclear program le US remna le chung chang te soi ho ani tur thu soyen ma se Iran missile program ero in biak na hian tel ani don lo bakai chuan Iranin uranium an thlit fim thnem tak highly enriched uranium te chu rampona an thon chuak don lo ti asoya chuti rualin Israelin Iran chunga a in tiam na azom ngei nan US in bo aphur ti asoi boka Strait of Hormuz enkol dan turwa man na thar po oman nen an siam fel tur thule ta chuan rongbo naman fee for services an la don ti asoi chiang bokani US President Donald Trump an Versailles Palace sa he inrem na azia lai video a an laka pen Alex chu main a chol deta Trump chuan mi pui ma a akut pharin hei hi a ol sam lo khop mai chu chu ka khil thei chawani tin phe masabera chuan azia kani Trump party Republican zingami tam tak hein rem na du lo tu hi an oma an soi sel dan chuan hein rem na hian mi pui chia khon khom dollar tuk le dingwan tam tak ati heklata Tehran nuclear program ero adang chep tok chuang lawani anti Republican Senator Roger Marshall chuan he MOU siam hi afak thunga exlama athuziaka Marshall chuan hei hi inrem na hlo tling takani thu soyen President Louis Barack Obama hun laya inrem na anlo siam kumsang ni som pariata Trumpan alo mol to ai khan athazok ti asoi Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan voin khan he chanchin ngai nom tak Islamabad Memorandum of Understanding hi US le Iran ten internet kaltanga anjiak felta chu atana choi moina ani thua soya exa heti hian ziakin he memorandum hi ram pani president za om tak ten anjiaka kein apui tu mediator angin kalau thobokani sarkar ho tulian ber ten hein remna anjia hian
he buai na hi in biak na diplomatic mga chinfel andu zia anem hetani ati he memorandum of understanding hian he bial chung zong zonga in mu thiam na in za ton na le mason na lo tak athen ngai ka be sei ti in a soibel bok International Atomic Energy Agency IAEA Director General chuan he inrem na hi alo loma UN Nuclear Watchdog chuan Iran nuclear program chungchanga ruam man na chiang tak an siam tur thua soi Reuters in atar lan danin Rafael Grossi chuan he memorandum a umta hi a thakop mai tuna chuan atakam malak na technical work ain tran don ta ti in a soya tun hi IAEA tan US le Iran how to tenena thu khoma Tehran nuclear program chungchanga kan pen dan tur chiang zo soi ho hunani ati French President Emmanuel Macron chuan Palace of Versailles sa tampan MOU wa zia laya video clip chu ati chuaka anram huna nilai ni tlai lam khan eksa heti hiana ziaka President Trump chuan zanin khan Versailles sa Iran le United States in remna aziakta hein remna hian remna tlowat hendona Strait of Hormuz hon le na kong ahong bokani hei hi kan ram mi te ta na kong dik zo a ke pen na poi mo takania riat lo chungin oil le energy man atlamiam thuai don ani ati Hezbollah ho tu naim ka sem chuan hein rem na hi ne na ro pui tak ti en na soya Lebanon le Israel in biak na chu himton na mutual security chungchang chop ani turani atia silai le ral thuam da thak ang chi ram chung thil ero in biak na hian tel ani lowang ati TV kaltlanga thua soina ka sem chuan Iran mi pui an huai tu tele zalem na thop tu te zong zong le ne na ro pui takawang hian kalom puya Lebanon ne na min thun zom tlatawang le Israelin abe na ati top phana na ma ala kawangin Islamic Republic Iran chunga lom thu ka soyani ati Israel melma ne na inbiak na kan nei thei chin chu kan himton na turania ral thuam da thatura minti na reng reng chu atlang don lo chu chu Israel thiltum engkim lak faya ram ti chiat vek na turani awangin ti ra soibok China Foreign Ministry point US Iran in remna temporary azia anita chu anlom le ti soyen ram pani te hian an maloka in biak na an nei le huna fing tak le ataka mang tura ma an lak abei sei thuwa soive boka chanchin bumi te ma a spokesperson Lin Jian chuan Beijing chuan ram pani te hian hein rem na nuaya anin tiam na te hi an hlem ngei an bei sei thuwa soibok Russia Foreign Ministry point hein rem na ceasefire agreement hi nom takin an lo pom thu an soyani US le Iran in rem na thu thung interim agreement a hian Israel sarkarin Lebanon ram chung arun na le an ram an lwa occupation ti top tur ti chu tel ma se Israel chuan Lebanon chimlam arun chu ala chunzom renga thona manga abe le na wangin mi pathuman thi bel le ni voin jun ni som pariat sang ni som ni parukhan Israel chuan Lebanon chimlam mun rang rang abe chunzom renga US le Iran ten in remna ceasefire deal an jia to nuwa po Israel sarkar chuan malak mahi chol sana tum chuang lawa voin jun ni som le pariata an be na thara Israel ron chuan kafar tepnit khua a lir thei kar pakhat akap fuwa mi pahni an thiani Zebadin he muna po hian Israel hian beipui athak chunzom le a mi pakhat athile ni nabati governorate chunga kho pakhat bet yahona drone strike mi pahni in liaman tuar bok Israel sarkar chuan voin khan map thar tar chuakin Lebanon chimlam kilometer som mel rukvel zeta thuka an sipaite an la umreng don ti le mel mate vauna laka kan himna turin ma kan la chunjom zel don tin thu chua an siamani US le Iran hi inrem to ma se Lebanon a ero Israel chet na atop chuang lo heti lai hian Iran President Masoud Pezeshkian chuan he inrem siam na hi a official X Twitter account lama ta langin
he in rem na hi chanchin ro pui le poimo tak a historic document ani ti in a ziaka in za ton na mang chavin rem na aum thei ti in a soitelani Yoav Galan Israel Defense Minister Lui Chuan Iran hian kan strategic miscalculation ruah manna kan lo siam suala wangin nuclear chakna Iran hian ala hum thei pha a hein ram na hian din mun chia min nut chia ani tin sarkar thutlukna asoi sela likat party lawmaker Moses Saada chuan Prime Minister Netanyahu chu Trump ma a kan himna tur khau tak lantir turin na tia Lebanon atanga in mu do hi Israel tan thina tluka lau om mani chakna top khok manga Lebanon muntin beireng hi kan na ani ti in a soi US Defense Secretary Pete Hegseth chuan Brussels sa NATO Defense Minister te amu nuwa thu chua siamin hein biak na hun chung hian Iranin ain tiam na zom lawani chuan President Trump thupe kangin US sarkar chuan ral thuam manga be na le Iran oil khal chuana dan blockade khau tak kha alek chuak le nga lang ti in vau khana thua soi ve bokani Hezbollah ho tu naim ka sem chuan Iran le US in rem na chu an thlop ti soin Israel in Lebanon abe ranga wangin drone strike mangin Hezbollah point Israel sipai pakhat anti hlum ve a ani nataka chuan in rem na ceasefire hi le naya kalpui chu kan pom don lo ti in thu chua an siamani University of Tehran Professor Mostafa chuan khovel mun rang ranga Iran poisa an ren sakzat an tarlan chu dollar luk le dingon za atanga za som ni vel angin an soya hei hi an soi tam lutuk ma ti soyin in ram na thuziak MO iwa chuan dollar luk le dingon som ni pali chau ani thu tar langin hei po hi ni som ruk in biak na nei chung hian US sarkarin ati hlotlin ngai arin chi alo thu le Iran ho tu te chu an fim khul hle don ti soyani Qatar Prime Minister Sheikh Mohammed le Egypt Foreign Minister Badar Abdelati te chuan phone kal tlangin US Iran deal chung chang hi an soya in biak na manga bial chung rem na zon chu an thlop tat ti an soyani US le Iran in ram siam na thar Islamabad MOU chung changa hian Israel sarkar na thok le opposition ektulamin lung oi lo na le thinrem na satakan lantira hein ram na hi Israel tan chuan lo cham na lian tak anga an ngai ani Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan chanchin bumi te ma thu chua siamin hein ram na hi US le Iran in ram na ania Israel a huam tel velo ti a soi chianga in rem na a omlowemo Iran hian nuclear ral thuam an nei ngai lowang ke hi Israel Prime Minister kani chung chuan chu athen ngai lowang atia US nen hian muntina kan thil thlir dan athu mun vek kherlo Israel himna atan chuan fing takama kan la kanga yani ati asoi zel na US le Israel ten sarkar sipai manga Iran an be hrep to na Operation Roaring Lion awang khan Iran nuclear ral thuam siam na mun le an missile factory ta chu chena saviau to ma se Lebanon chimlam atang hian Israel sipai ta chu anin nuk tok don lo ti asoi bokani Netanyahu sarkar thlop tu party rang le minister te phei chuan hein rem na hi an soi sel na sale zuala zom an tum lo thuan soi hiala Israel kat defense minister chuan hein rem siam na hian Israel sipai chet na a huam lo ti soin Israel sipai ta chu huntiam ommia lovin Lebanon Syria le Gaza a him na bial security zone anom reng don ti asoi Itamar Ben-Gvir National Security Minister chuan hein rem na hian min phuar velo kan him na tur angai tua tok lova Hezbollah ho ral thuam kan lak sak vek ma chuan chol kan tum lo ti in eksa ata lang Bezalel Smotrich Finance Minister chuan hein rem na hi Israel tan chau ni lo khovel zalen na du zong tan in rem na chia ani thu sain Israel chuan ama chak na rin chanin Iran laka ma ala chun zam mai turani atiani Netanyahu laka lung oilo opposition lamin hein rem na hi Netanyahu sarkar lo cham na lian tak angin an soi ve boka Yair Lapid opposition leader chuan hein rem na hi Israel rampon lam
policy lo chamna turu berle rap thak berte jingami ti in na soya Yair Golan chuan rampan in ramna azi awang hian Iran hian dollar tluk le dingwan tam tak frozen asset amule dona an nuclear munpo achevek chuang bia lo ti soin Netanyahu a ruaina hnuaiah hian Iran achak sota Israel ati tlom thungani ati Iran sarkar le anmani thlop tu Hezbollah le Pol dang te chuan Israelin Lebanon a beirang hi an thinrim pui hle a Israel hian a chet dan hi a thla dul lo chuan Iran le Israel hi anin do pha theiani anti ram tam tak le Arab nam rang rang chuan Israel hi in nuk dok tur le an in run na ti top turin an vau thina an nor na sa le chuwangin in do na lian jok a chua le chua lo tur chu Israel chet chun zam dan hian a hril thui le dona hetiang hi an din mun ania Israel ta na ham that na tur engma he in ram na hian om tak lo awangin Israel hian an pom thei ta se lawa he in do na a chua chan bul pui berpo an lo soi fo to thin ang khan Iran ral thuam te Israel himna ta na a lo om wang ni in nan soya ma se tuna anin ram na thu thlunga Israel himna tur lampang ta lantel ani tak lo awangin Iran le Israel hi anin do ve mai lowang ti po soi thei ani lovani